Ni maabitha a borithi honge itiganite undu umwe na wathani wa matura kuma gicigo kia umbunge gia Kiambaa hindi ya mungururio wa gwethana na andu aria makoretwo magitwarithia na mbere thogora ya njohi njikirire mukaana undu umwe na ndawa cia kurebia. Kuma hindi iria mungururio uyu urambiriirie muthenya wa ira, andu 15 ni marikitie guikio ngono na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Karuri hamwe na njohi iria irikitie kuhithukio birigiceni-ini ino. Kufikia sasa tuko na watu kama 15 ambao walishikwa jana na wako katika Karuri Police Station. Tunangoja baada ya hii mashtaka yatafunguliwa na hatua itachukuliwa. Mungururio uyu ukite muthenya umwe mbere ya kurugurio kwa mubango wa thiku 30 wa kuhitana na njohi ici hamwe na ndawa cia kurebia guku bururi-ini ni minista wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i mwena wa Thika. Hii tulianza jana, tumeifanya mpaka saa 1. Tutaiendelesha kwa siku 30 ambayo ni operation ambayo tunaitaka ni RRI, Rapid Results Initiative for 30 days. Kuringana na munyinyi wa County Commissioner wa Kiambaa Peter Maina, mamwe ma moritũ maria matũnganaga namo bara-ini ya kuhitana na njohi ici gicigo-ini giki ni gukorwo kĩriga-inĩ na tauni ya Nairobi oro ũndũ ũmwe na kunyagio kwa ndeto hindi ya mungururio, indi makiuga ni meharirie kung'ethanĩra na kuhukia thina uyu kaimana. Sisi ni binadamu pia, tukianza safari hapa tunaelekea Shianda, labda habari tunakuta ilifika huko kabla. Yes, hiyo ni challenge moja kubwa. Mwena-ini wa thirikari ya kaunti ya Kiambu kuhitukira murugamiriri wa wadi Paul Kanyige ahithuritie kuri na cienderio cia njohi itakinyaniirie ikiro mwena uyu, indi ni mambikite mubango wa gucinina na iria ikirukite watho guciuma marua ma wendia. Kwe turakorire ira ati mena ni wholesale shop, duka ya kwendia magire kwendia nyingi, no ugakora andu maikarite nja makinyuira ho, no cio ni undu utetikiritio na ni turageria muno kunyitanira na borithi na honge iria ingi nigetha tucihinge. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.